Imana yavuze ngo igiye kukurindira hagati y'abanzi bawe, igiye kukurindira hagati y'abanzi bawe. Inama nizishake ziterane, z'abarozi ziterane kuwa mbere, iz'abakugwanya ziterane kuwa kabiri. Icyo nzi cyo, ishyari rizahora ryica abanzi bawe, rizabaturikana. Imana izarushaho kukugirira neza. Imana ni umuvunjayi w'ibihe. Imana igivunja ijoro ry'amarira igatanga ijoro ryo guseka. Imana igivunja ibihe by'amarira. Uyu mugoroba icyampa Imana ikakuvunja. Mu kazi Imana ikuvunja, abakugwanya ikuvunjire babona urazamuka. Imana ni umuvunjayi w'ibihe. Imana ikuvunjire ayo madeni, Imana ikwishurire, Imana ikuvunjire. Muhereze ikiganza ubwire ngo uyu mugoroba Imana ikuvunjire. Imana ikuvunjire amarira urarana, Imana ikuvunjire useke. Ubwo bukene Imana ikuvunjire ugira icyubahiro. Yesu ahamagara Petero, aramubwira ngo Petero ngwino. Ngo Petero akandagire yumva byabaye beto. Ngo Petero arebe mu mazi, ngo abona umuraba mwinshi. Petero akura amaso kuri Yesu. Arebye mu muraba, Petero atangira gucubira, aramanuka. Bwira umuntu muri Kongo, umunsi wakuye amaso kuri Yesu uzaseba. Petero akura amaso kuri Yesu, ngo arebe ikibazo, ngo arebe umuraba. Ewe data, abona uri kuzira muri 300. Petero ati ndapfuye, ahangana n'umuraba aho kureba Yesu. Ngira umuntu muri Kongo, impamvu wasebye, wahanze amaso abantu, ureka gukurikira Yesu. Petero akura amaso kuri Yesu, ngo arebe umuraba. Igihe cyose wakuye amaso kuri Yesu, ni ukuri kw'Imana uzaseba. Abantu, ngira umuntu muri Kongo, abantu ntabwo urabamenya. Abantu abakomeye amashyi Dawidi amaze kwica Goliyati, mu gitondo nibe bamuteye amabuye, Sawuli arimo aramuhiga. Abo bantu bakubwira ngo baragukunda nuko hari icyo ufite, reka bagupostinge nyine nuko hari aho ugeze. Musa n'abantu hano bagira isabukuru y'amavuko no kuri sitati akabura nuba postinga. Ngira uwo muntu muri Kongo, jya wikunda kuko nta muntu ugufitiye imbabazi. Jya wikunda, dusa neza, jya wiyemera, jya wicyubahiro. Abantu nibatagushigikira, jya wishigikira, jya wipostinga. Wirirwa wanduranya ngo abantu ntibagukunda. Ikunde wipostinge, jya wisohokana ujya agafiriti n'inyama na burushete, ubwire Satani ngo ndikunda. Bundi hari ibintu binaniza abadayimoni. Bwira uwo muntu muri Kongo, jya wisobanukirwa nabyo byica Satani. Ujya kubona umukobwa yibereye harera kujya burushete n'ifi n'inyama, ukabona wambonye. Ibi biravuga ngo Satani aramwaye n'abakomisiyoneri be, imigambi yabo irabapfubanye. Dusa neza, Satani imigambi n'abarozi zigeze bapfubana mu izina ryande. Abakomisiyoneri ba Satani bazafata ubusa ku buzima bwawe. Jya wiyemera. Ufite intoki zingahe? Ndakwibutsa ko izo ntoki ufite nazo ziriyemera. Gabanya gatoya. Murebe muhereze ikiganza ugira ngo izo ntoki zawe nazo ziriyemera. Wabona utanabizi. Uru rutoki murimo murarureba, rwiyemeye ku zindi. Ruravuga ngo ngewe buri kumundeba ndatukana ntibagarure. Ubu nge ndatukana, nzi gutukana ntibagarure. Niko urutoki ruvuga. Kandi mwese muzarabiye mutongana, mwese bamumeze gutya. Ngo nge nakwereka ubu rero, ngo ntuzamenyere nagusomera, ngo n'agakiza nakareka nkabanza kukwereka. Ewe data we, uru rumaze kwiyemera haza runo. Uru nguru murarureba. Navuga terega ibyo wiyemeramo gabanya. Ngewe uko ndeba amasezerano yose mpuzamahanga, niyo abantu bagiye mu murenge, ni ngewe ubanza kugira gutera igikumwe. Ubu ngewe uko ndeba ndakuruta, ibintu byose ni njye ukomfirima. Ruba rugize gute? Yewe data we, uru rurerure nago ruraza ruravuga tereka ubundi mwese mwiyemerana iki? Mwese ndabaruta. Mwese uko mwiyemera ngize gute? Ndabaruta. Haza urunguru
uravuga ati namwe muceceke, buri muntu wese agira ijambo, namwe muceceke. Ubu mu ndeba abantu barara bicana muri Kongo bashaka zahabu iyo nzambara. Barara bakurana amenyo, barara bahigana bashaka zahabu nzagira gute? Ati ubu mu ndeba mwese ngewe nambara zahabu zihenze. Impeta bakwambitse wayambaye he? Nago ruriyemera. Urunguru ruravuga rutereka mbabwire, erega muce bugufi nanjye ndamutse mvuyeho mwababara. Ngiriwe umuntu muri Kongo, erega nawe uri uw'agaciro ntibazagusuzugure, na uri uw'agaciro ntibazagire gute? Muhereze ikiganza ubwire ngo uri uw'agaciro mu maso y'Imana, uri uw'agaciro. Haleluya, uri uw'agaciro. Reka mabwire ikintu gikomeye. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo mu muryango w'iwanyu, mu muryango kuva uyu munsi ni wowe ugiye kuba itara rimurikira famiye yawe. Ni wowe ugiye kuba itara rimurikira famiye yawe. Ndashimira Imana ko itajya yirengagiza abayubashe. Ndagira ngo uyu mugoroba usuzugura amajwi yose akubwira ko ntaho uzagera. Hari abantu batatu ukeneye mu buzima. Ukeneye umuntu ugufasha gusenga. Uwa kabiri ukeneye Simone, umuntu ugufata. Ukeneye umuntu ugufata iki? Gira umuntu muri Kongo, Imana iguha umuntu ugufata amaboko. Uyu mugoroba Imana ikuzanira umuntu ugufata amaboko. Wahuye n'abantu babi gusa, wahuye n'abantu batagushigikira, wahuye n'indyarya. Ndagusengeye uyu mugoroba Imana igukureho indyarya zose. Indyarya Imana izikwirukanire. Imana igukureho indyarya za zindi zigusekera zagera hirya zikakugambanira. Imana izikwirukanire mu izina ryande. Kubana n'umuntu akubwira ngo ni inshuti yawe yagira hirya akakugambanira. Ubundi reka mbabwire, umuntu naguhemukira mu buzima ntugamuhe amahirwe yo kugira ngo agaruke, kuko azaba amaze kwikusanya nene hazaguhitana. Yesu niwe wenyine udahinduka. Haleluya. Yesu niwe wenyine utagira gute. Twasomye irindi jambo rivuga ngo Yesu akangutse acyaha. Ngira umuntu muri Kongo, uyu mugoroba Yesu agiye kugucahira umuraba. Uyu mugoroba Imana igucahira abarozi. Bibiliya yatubwiye ngo Yesu akangutse acyaha umuraba. Uyu mugoroba Imana igucahira abarozi, Imana igucahira abakwanga, Imana igucahira abakuvuga nabi. Imana igiye kukwicaza ku ntebe nta n'umwe uzayigukuraho. Ibi wirirwa bavuga ngo barakugwanya, reka bakugwanye nicyo gihe cyawe. Barizo umuntu ufite nawe bakugwanya cyangwa nabo ufite? Ni bande bafite ababagwanya bari hano? Mwese mufite abanzi n'ukuri kw'Imana. Ngiriwe umuntu muri Kongo, niba batakugwanya uracyakiriritse. Umuntu wese umaze kugera ageragira abanzi. Bibiliya ivuga ngo iki? Dawidi, umva gatoya ntega amatwi. Dawidi umunsi ava mu ishyamba akagenda, Samweli akamusukaho amavuta. Agisubira mu ishyamba nibwo yahuye n'intare n'iki n'idubu. Igihe cyose hari aho uzagera hakomeye uhura n'ibigeragezo bikurusha imbaraga. Hari abantu babiri bagira ihishurirwa ariko bahomba menshi ntacyo bazageraho. Umuntu wa mbere ni umurozi. Burya umurozi arashora agatanga n'ibiguzi kuko aba yamaze kumenya ejo hawe hazaza. Ariko niba hari umuntu uhomba ni umurozi. Arara adasinziriye ukarara usinziriye, akajya kukurogesha mu gitondo ukamudepasa ujya mu kazi, bakavuga ngo uzapfa bakabona ubayeho, akagurisha isambu 500 byose bigashya.
urumva umugambi w'Imana? Imana yarakwimanye kuri irya seta, yarakwimanye bavuga ngo uramwara, yarakwimanye umugabo yagutaye, yarakwimanye bavuga ngo uraseba. Abantu Imana yimanye dutere haleluya. Imana yaratwimanye. Oh, sheri y'ababasi. Imana igitwimana. Mubwira ngo nabira ntibigutera ubwoba, humura izakwimana. Imana yaratwimanye, nawe yarakwimanye, nanje yaranyimanye. Imana ishimwe ko igitwimana, itwimana hagati y'abarozi. Igitangaza Imana igiye kugukorera rero,